kade wangcwatshwa. Lomzimbeni ubona lapha kade wangcwatshwa. Ungcwatshwa yibo bonke abantu abangibona lapha emgwaqeni angisebenzela izingane zami. Mina mengalalanga ngokwenkomo beyihlinza bedla yona inkomo kamaye. Ezazi ingane zami azizukudla ekhaya. Ukhuluma kanjena nje lo mama uthi sebamehlulele ekhaya kubo lapha aphuma khona uthi sebamkhipha inyumbazana. Uthi indlela engizama ngayo mina ngifana nokuthi ngifakwe ibhodi lapha elibhala ngemuva ukuthi liyadayisa. Wonke umuntu engidlula kuyo uthi udayisa ngisisi. Ngoba ngithi kusobala phela ngiphethe isilwane. Isilwane esikwaza ukuthatha umuntu simbeke phela umhlaba uthe mangibuza ukuthi lo sisi kwenzakalani. Wathi ibhuti mana ngokuchazela. Le ndaba iqale ngomalume ngene ekameleni lami ngilele. Wathi madlala ungapheka phekana. Ngithe mangikhala. Lithi jiyo wathi uvuthwe nini inkomo zikaba basingakavuthwa. Wasihlaba wasihlikiza isibaya sikababa bese ngakahlala ngishama inkonyane umbulalo wethemba lingakabunjwa.